Assalamualaikum and welcome back to English Lawyer Bahasa Melayu with your teacher, Dr. In this presentation, we're going to look at how to build adjective clause. Membina klausa adjektif, klausa yang memperihalkan kata nama. So, adjektif ataupun relative clause. Adjektif ialah sifat. Relative clause ni refer kepada ganti nama yang digunakan dalam membina klausa ini. So, contohnya, ayat yang kita nak memperihal ialah ayat yang ada subjek dan verb sahaja. Contohnya, subjek, noun ni, the verb, the bird flew away. So, kita nak jadikan ayat ini sebagai ayat independent. Dan ayat ini, the bird eat at the fish in the pool. Ini sebagai ayat yang menjadi sifat, klausa sifat. So, klausa ni ialah ayat yang diturun taraf daripada ayat menjadi klausa. Itu bahagian yang memodify bahagian yang lain dalam ayat. So, bila kita tengok the subject, the bird, eat, kita nak taruh ini, ayat ini, he ate the fish in the pool, menjadi sifat kepada kata burung ini. So, he ate the fish in the pool, ayat ini terus taruh di antara ayat ini, the bird flew away, dan kita tukarkan it dengan which, ganti nama. Which ni adalah relative pronoun yang jadi relative clause. Nah, which ni juga berfungsi sebagai menjadi penanda kata sifat bagi bird. So, the birds which ate the fish in the pool flew away. The birds, which bird? The one that ate the fish in the pool flew away. So, dalam subject, verb, kita modify ayat, subjek ayat dengan ayat yang mempunyai subjek yang sama. Dengan penggunaan, kalau benda, kita guna which. Kita boleh guna who untuk manusia, which untuk benda, that boleh jadi benda dan juga manusia. Whom adalah kepada objek. Who sini lah yang mempunyai. Baik, kita akan membuat contoh-contoh ini pada slide yang seterusnya. Baik, relative clause yang kita nak modify ialah subject, verb, object. Subject adalah kata nama, object adalah kata nama, dan kita nak modifikan ayat the boy swam the river, menjadikan dia sebagai ayat independent, ayat asal, ayat class. Dan kita nak tukarkan he lives on the lane, ayat ini menjadi klausa. Dan kita nak juga tukarkan it is the longest river in the river sebagai klausa yang modify kepada river. Ayat ini modify the boy, subject, dan ayat ini menjadi modifier untuk the object of preposition. Contohnya, kita pindahkan the subject, the boy, he, summing the boy, lives, taruh ayat ini terus di antara dua ayat, di antara ayat yang pertama, lives on the lane, swam the river, dan it, sama dengan river, ayat seterusnya adalah it is the longest river in Malaysia. Dan bila kita tukarkan he dengan who, dan who ini menjadi adjective for the boy, so ayat yang sebelum ini ayat sudah menjadi klausa adjective ataupun klausa relative clause. Sebab kata nama ni adalah relative pronoun. Swam in the river. Which, so it ini tukar kepada which is the longest river in Malaysia. So, kita akan ada satu bahagian subjek yang dimodify dengan who lives down the lane. Swam in the river. Which river? The river which is the longest river in Malaysia. Baik, pada ayat seterusnya, kita nak tengok dalam ayat subjek yang ada dua objek. Direct object dan juga indirect object ataupun object of preposition. The boy gave a flower, the boy, subject, kata nama, klausa nama,
give a flower plus a nama to his friend plus a nama. Kita nak modifikan the boy dengan ayat he lives down the lane, dan ayat ini akan jadi clause. He bought the flowers at the florist, dan ayat ini akan modify objek ini, dan ini juga akan menjadi clause. His friend is his classmate. Ayat ini akan juga ditukarkan menjadi clause. So the boy, kita ambil sahaja ayat yang kita nak modify, letak di antara the boy lives down the lane, gave a flower. The flower, dalam flower ni kita ambil juga ayat ini. He bought the flower at the florist. He bought the flower at the florist to his friend. To his friend, kita modify dengan his friend is his classmate. Kita taruh je his friend is his classmate. Lepas tu, tukarkan he yang sama dengan boy dengan who. Tukarkan a flower dengan which. Flower ni pindah transform. Which he bought at the florist to his friend. His tukar jadi who is his classmate. So kita mendapat ayat subject verb yang subject verb direct object dan indirect object dengan 4 ayat. 3 ayat dijadikan clause. Jadi the boy who lives down the lane, budak yang tinggal di hujung jalan, memberi apa? Bunga yang dibeli di kedai bunga kepada kawannya yang juga satu kelas. Baik, cara nak guna who atau whom. Pada ayat ini kita tengok the man adalah subject, live next door, subject. I saw the man, saw whom, the man is an object. I gave the parcel to the man, the man, object of preposition 2. Kita jadikan I saw what? The man who lives next door. So I saw the man lives next door. I saw the man who, but ini adalah subject. So subject bila kita tukar, kita guna who. Lives next door at the post office. So I saw the man who lives next door at the post office. Baik, dalam ayat ini juga kita pindahkan ayat yang sama tadi. The man, I saw the man. Which man? The man ini dah jadi object. Jadi kita guna whom. I saw the man whom I gave the parcel at the post office. I saw the man whom I gave the parcel at the post office. So kita jadikan ayat ini sebagai ayat dependent dan ayat ini sebagai clause. Pada ayat ini, I gave the parcel to the man. I saw the man at the post office. Jadi kita transform ke ayat ini ke depan. Jadi kita guna whom. I gave the parcel to the man whom I saw at the post office. I gave the parcel to the man whom I saw at the post office. So, bila kita jadikan ayat yang mempunyai subjek, bahagian subjeknya sebagai modifier, kita gunakan who. Tapi bila kita jadikan objek sebagai modifier, kita jadikan dia menggunakan who. Baik. Thank you. That's all for now. Don't forget to subscribe for more news.